Паянч ваш халхин мухтавла поэчи, шеш пельмеши шуралнрамба, шер шерімбір шул шитре. Уну мен Шамрыксен театринчи асла савачы халлана, цереслях шудатыр шеш пелен ятни ятла документла фильма бағалариш. Ана манын іштеш Алексей Енейкин чываш кино студии бепірле югерне. Шеш пельмеши тохырвынза гыржу кайлах пурнышран уйрауна булинде, чываш халықне хыйын поэзиебе халиде хавгаландар задырать. Мухтало енде жемерсем тұрышныбе совышын суммыяжы шаклензех пырать. Шавахта поэтын сингер шыбине була шешпеле тивишлибе хакламанны десесенет. Хыжине алох ураган шинбирги ырымар каважаган яланах тубынат. Квар черелле совыш пиргиде пуржердеде шагынза вильне дезеширна. Чынлыға вара сахалгам депчене. Чываш кино студии югерне терслых шудаттыр шеш пелен ятни фильм Шабах Шакшивич ыйдыва хурав барать. Онын авторы Алексей Енейкин кинооператор баберле Вильямзер поэт пулны вырынземдыры хутса духна. Онын пулдарухне хаклаганзембе гавашса шеш пельмеши юашки жүлезене иртерне Украина рабулна. Пызык тепче эжеду за иртерне. Фильмын тепшуғы жывыл балах халыға эмерикелентереген ыйды жіне хурав барасы бүлже. Паянгунда нумай жин иккелене шешпел хый жине алуғыма бұлдарны дезе. Вол вильни бірге чываш сене хыбар тепір игі жулангана житні Украиныран. Нигамда палах хишынмас ана Валер демір дезе. Нигамада шывжав кирлі бұлман. Эбір айван халықла әненіне жау хыбара. Официаллы пұр жердеде каланы шешпел хый жине алуғырза шағынза вильні дезе. Пұрынны жүхне мінле кережі болна, пұрныштавра халиде, ұндавра жағын бекех чынлық кережі бұбырад. Халығын айван бұлмаламар, әнен меллемар шешпіл хый жіне алық ұрза, хыйн бұрнышне хый бәдеріне дезе. Ұнбек бұлман бұл чынақта кережі жі болна. Тада ұн білімепе жығынны мен жүхлі документ шақна шырыпледет, катардад. Шешпіл міші жен киноземі герне. Шитмелмеш жылда югерне чепинде доғыр шитмелмеш жылда. Ондан егебенде вон закармыш жылда Москвагена студияде югерче. Анжақта шак паянхи кино туллын уш сабати шешпелмеши жинжен. Мәжіндезін халичен шешпелмеши вилемен сылтави жинжен калашма хошман. На калама хыяймандан нумайжы. Паян Алексей Енейкин югерне кино был хыюлын. Onun urne şişinçen kalama buldarni, onun bilimi şişinçen kalama buldarni, tersliğe bayan uçsa pama buldarni bulca. Tavdıvadıp çundanah, öncedezen kul film pirep şavdaran çinkirle bulca. Men burhalığa girle, ku film öncedezen haliçen tatsa pamanı iduzine veje uçsa paçı. Халыға паянхи гунчен каныш паманы юдузене хурав бараган фильм бірзегетте 6 минут пырать. Онда шешпіл пұрынна чухнегебе вильнегі шенги чынлық кережівне гдартны. Поедан паянхи білдерішне ұжымуатны. Картинына таван халық чүнне шивық пудыр дезе ядарваза чывашла югерне. Хышпер кураганына хакпачы денде. У Явра фильм авторне Алексей Енейкина канаш сен дендешлеген тавгучебе. Тада чывашнацы конгрезен хизеп грамотыбе жисларыш. Шавынбегех шеш пельмеши премии кышалги лауреатжизене салымларыш. Пызык хизебе перенешчеш Чуваш республики искусствозен тавадивишле деятеля Марина Корягина, тада Анатолий Шагаров меценат тивишреш. Чуваш Енгваром Вали, Леонид Петров, Семен Антонов.